Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 z'ukwa mbere. Iperereza rya BBC ishami rikora inkuru zicukumbuye ku mugabane wa Afurika BBCI ku muvugabutumwa wo muri Nigeria TB Joshua ryasembuye kunenga abategetsi kubera kunanirwa kugira icyo bakora cyangwa se kuburanisha abayobozi b'urusengero rwe ku mfu z'abayoboke 116 i Lagos. Perezida Macron w'Ubufaransa yashyizeho minisitiri w'intebe mushya muto ku myaka mu mateka ya vuba y'Ubufaransa, Gabriel Attal, ku myaka 34, abaye kandi umuntu wa mbere ushyizwe muri uyu mwanya ari umutinganyi ku buryo bweruye. Urukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga mu Rwanda rwumvise abagabo babiri b'abatangabuhamya mu rubanza ruregwamo Mico Myiza Paul wahoze ari umunyeshuri muri kaminuza, bavuze ko yagize uruhare muri jenoside mu 1994. Hari n'ikinamico Urunana. Ibi biganiro biwe na Nini Radukunda. Ikaze ku makuru arambuye. Duhera muri Iran aho umuririmbyi indirimbo z'injyana ya pop yakatiwe gufungwa imyaka irenga 2 no gukubitwa ibiboko 74 kubera gusohora indirimbo ishishikariza abagore kwiyambura ibitambaro byo kwipfuka mu mutwe. Umunyamategeko wa Mehdi Yarahi yavuze ko yashinjwe gukwirakwiza indirimbo itemewe n'amategeko ihangara imigenzo n'imyifatire muri Iran. Indirimbo yise Your Headscarf cyangwa igitambaro cyawe cyo mu mutwe ugenekereje mu Kinyarwanda yasohowe mu gihe cy'isabukuru ya mbere yo kwibuka urupfu rwa Mahsa Amini waguye muri kasho ya polisi. Ayapfuye amaze gutabwa muri yombi azizwa gukurenga ku mategeko akarishye yo muri Iran agenga imyambarire y'abagore kubera kudahisha umusatsi we. Urupfu rwe mu kwezi kwa 9 kwa 2022 rwasembuye imyivumbagatanyo mu gihugu cyose. Igisirikare cya Israel kiravuga ko kuva ku cyumweru kishe abarwanyi 40 i Gaza mu bitero byeruye kandi byaguye byo mu kubutaka no mu kirere mu majyepfo y'umujyi wa Khan Yunis. Israel kandi yanemeye ko abasirikare bayo 9 bishwe ejo hashize kuwa mbere, no mubare munini kuruta indi w'abasirikare bayo bapfuye ku munsi umwe kuva intambara yatangira mu kwezi kwa 10. Minisiteri y'ubuzima igenzurwa n'umutwe wa Hamas iravuga ko abanyapalestini 23,000 bamaze kwicwa. Umuvugizi wa guverinoma ya Israel yatangaje ko intambara ikurikiyeho mu gice cyayo izaba irimo ibitero bike byo mu kirere ndetse no kugabanya umubare w'ingabo. Umubare w'abantu bamaze kumenyekana ko bapfuye mu mutingito mu Buyapani mu cyumweru gishize wazamutse ugera ku bantu barenga 200. Abandi bagera ku 100 baracyaburiwe irengero kandi amatsinda y'abatabazi bakibashakisha aracyagerageza kureba niba hari abashobora kuba bakiri bazima. Abantu bakabakaba 30,000 bari kuba mu nzu z'ubuhungiro bw'agateganyo za guverinoma. Abandi nta mazi n'umuriro bafite, mu gihe urubura n'imvura biri kubangamira ibikorwa by'ubutabazi no gusubiza amashanyarazi mu ngo nyinshi. Ibisigisigi bikubita biza bikurikira umutingito munini nabyo kandi byibasiye Ubuyapani. Iperereza rya BBC ishami rikora inkuru zicukumbuye ku mugabane wa Afurika BBCI ku muvugabutumwa wo muri Nigeria TB Joshua ryasembuye kunenga abategetsi kubera kunanirwa guhana cyangwa kuburanisha abayobozi b'urusengero rwe ku mfu z'abayoboke 116 i Lagos. Byabaye rero igihe urusengero rwahirimaga muri 2014. Bikozwe nyuma y'igice cya mbere cy'iyi nkuru yatangajwe ejo hashize kuwa mbere nijoro. Mu gice cya mbere cy'iyo nkuru yayo
ndende nyine yiswe Disciples the Cult of TB Joshua in Abuja, intumwa agaco ka TB Joshua i Abuja. Ugenekereje mu Kinyarwanda, abayobozi mu rwego rw'amadini n'imiryango itegamiye kuri leta bakaba banenze guverinoma ku kutagira icyo ikora, kandi urukiko i Lagos rusaba ko urusengero ruburanishwa ku byaha by'uburangare butera urupfu. Inkuru ya Adere Kalakuti muragezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Umwe mu batubirwa mu gikorwa cyo kwerekana iyi filime, Archbishop Peter Ogunmuyiwa, umushumba muri Christian Association of Abuja, yabwiye BBC ko ubuyobozi bw'itorero muri Nigeria butari bufite ububasha bwo kugenzura TB Joshua. Yavuze ko guverinoma ariyo yonyine ifite ububasha bwo kwandika ndetse no kugenzura amatorero, nyamara ikaba yarakomeje kwicecekera nubwo hari amaze kugaragara amahano yakozwe na TB Joshua. Uyu mushumba unakuriye African Church Diocese ya Abuja yananenze ubuyobozi bw'abakristo bo muri Nigeria ko butagize icyo bukora ngo bukome imbere abiyita abakozi b'Imana batunzwe n'ubujiji bwa benshi mu banyanigeria batagira aho bikora, bababeshyeshya kubakorera ibitangaza. Undi wabajijwe, Faith Nwadishi, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuvugizi, yahamagariye guverinoma Nigeria kugenzura ibiri muri filimi ya BBC ikageza imbere y'ubutabera ubuyobozi bwa Synagogue Church of All Nations kuko bwamenyeshejwe ibikorwa bibi bya TB Joshua ariko ntibugire intambwe butera ngo bukore iperereza. Yavuze ko yababajwe cyane no kureba iyi filime, ngo nibaza ububabare, gusambanywa ku gahato ndetse no gutakaza icyizere kw'abayoboke byamaze igihe kirekire kandi abategetsi ntibagire icyo bakora, nubwo hari ibihamya byari byatanzwe n'abayoboke bamuhunze bagashyira hanze ibyaha by'ubugome yakoraga. BBC yagerageje kuvugana na Synagogue Church of All Nations ku bivugwa mu iperereza rya Africa Eye, ntibagize icyo basubiza, ariko bavuga gusa ko ibirego byabanje bishinja TB Joshua bitari bifite ishingiro. Tujye mu Bufaransa, aho Perezida Macron yashyizeho minisitiri w'intebe mushya usimbura Elisabeth Borne weguye ejo hashize kuwa mbere. Gabriel Attal wari usanzwe ari minisitiri w'uburezi ku myaka 34 abaye minisitiri w'intebe muto ku myaka mu mateka y'ibihe bya vuba mu Bufaransa. Nawe muntu kandi wa mbere ugiye muri uyu mwanya ari umutinganyi. Inkuru ya Hugh Schofield muragezwaho na Premier Ndikumagenge. Gabriel Attal n'umuyoboke wa Emmanuel Macron akiri muto aduze vuba na vuba inyuma yo gutorwa k'umushinga amateka mu matora ya mbere yatsinzwe n'umukuru w'igihugu mu 2017. Yatanguye kumenyerwa habona igihe yagirwa umuvugizi wa leta mu 2020. Ubu vuba naho akaba yari umushikiranganje ajejwe amashure, aho yaronse amanota y'umukuru w'igihugu ku ngingo yafashe ku mpari zerekeye umwambaro w'abayisilamu witwa abaya. Attal yarawufutse mu mashure. Afise umwete, arazi kuryosha akagira n'akarimi kagororotse, ibintu azokenera cyane uravye bimurindiriye. Ni navyo bibazo byahanze uwasubiriye Elisabeth Borne. Inama nshingamateka itari mu bwiganze bw'abamuka mu mugambo uri ku butegetsi ku buryo itegeko iryo ari ryo ryose kugira rirengane rubanza kuba urugamba. Hamwe rero n'uruhande rwa extreme droite rusugereje cyane ku burongozi bwa Marine Le Pen n'igisongerezi ciwe nawe nyene akiri muto kandi ariko araduga ku rubuga rwa politique, Jordan Bardella. Donald Trump ari mu rukiko i Washington mu rubanza rwo kugena niba afite ubudahangarwa bwo gukurikiranwa n'ubushinjacyaha ku byaha bikomeye. Abanyamategeko ba Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ibiro bya Perezidanse White House bimukingira gukurikiranwaho ibyaha byo kugerageza guhindura ibyavuye mu majwi mu matora aheruka ya perezida. Uru rubanza rw'amateka rushobora kugira ingaruka ku zindi manza bwana Trump akurikiranwemo. Abashinjacyaha bo bavuga ko ikururana ry'urubanza mu nkiko rishobora gutinza izindi manza kugeza nyuma y'amatora ya perezida mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Icyemezo ku iburanisha ry'uyu munsi kitezwe ku itariki iri butangazwe. Iyi ni BBC gahuza miryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, saa moya zirabura iminota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:39 mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva.
tujye mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwumvise abatangabuhamya babiri mu rubanza ruregwamo Micomyiza Jean Paul wahoze bavuze ko yagize uruhare muri jenoside mu 1994. Uyu mugabo yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Suwede mu mwaka wa 2022 kugira ngo akurikiranwe ku byaha ashinjwa. Ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko yakoreye mu mujyi wa Butare. Ibyo ashinjwa we arabihakana. Inkuru ya Yves Bucyana wakurikiranye iburanisha ry'uyu munsi. Alfred Mageza w'imyaka 37 wamaze imyaka 27 afungiye ibyaha bya jenoside yashinje Micomyiza gushinga bariyeri imbere y'iwabo yamenyekanye nka bariyeri yo kwa Ngoga umubyeyi wa Micomyiza akanayiyobora bityo ihabwa izina rya bariyeri ya Mico. Yabwiye urukiko ko iyo bariyeri yiciweho abatutsi. Avuga ko we ubwe yagiye kuri iyo bariyeri inshuro 3 kandi abonana na Micomyiza, gusa avuga ko nta mbunda yamubonanye ngo nubwo imbunda yari ifitwe n'abo Micomyiza yayoboraga. Umutangabuhamya yavuze ko ubwe atigeze abona Micomyiza yica umuntu. Micomyiza w'imyaka 52 aregwa ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside no gusambanya abagore nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu bundi buhamya bwatanzwe mu rukiko, umutangabuhamya warurindiwe umutekano ijwi rye ryahinduwe yavuze ko atigeze abona Micomyiza mu gihe cya jenoside, ko ibyo avuga ari ibyo yabwiwe n'abantu. Avuga ko yumvise bavuga ko Micomyiza yari afite imbunda kuri bariyeri y'imbere y'iwabo. Umushinjacyaha yamubajije ibyo yiyemereye mwibazwa ko yabonye Micomyiza mu gihe cya jenoside, ahakana ko atigeze abivuga. Micomyiza woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Suwede muri 2022. Mu rubanza rwe kandi havuzwe ko yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare kandi ko yari mu cyitwaga Comité de Crise yashyiraga ku rutonde abagombaga kwicwa. Ibyo byose aregwa arabihakana. Urubanza ruzakomeza mu kwezi kwa kabiri. Tujye ku mugabane wa Aziya. Taiwan yatangaje ibihe byo kuryamira amajanja mu gihe gito kuri uyu wa kabiri nyuma y'uko Ubushinwa bwohereje ikintu gitwaye icyogajuru cyagurukiye hafi y'iki kirwa. Abategetsi ba Taiwan baryamiye amajanja cyane mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yitegurwa. Inkuru ya Michael Bristow mu ijwi rya Siriya Kamuhawe nayo. Ubutumwa bwo kugabisha bwarungitswe ku matelefone ngendanwa hirya no hino muri Taiwan buhamagarira abantu kwiyubara. Igice cyabwo cyari kiri mu Congereza bukaba bwagabisha ku gitero ca misile hakuba ikigendajuru. Insiguro yatanzwe nabi yatumye ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bubisabira imbabazi. Hari ubwoba bwinshi muri Taiwan mu gihe bimirije amatora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi wa gatandatu. Ubushinwa bufata ko iryo zinga ari ryabwo bwaragijwe ko bwivanga muri ayo matora. Bamwe babona ko ico gikorwa cyo kurungika ikigendajuru ari nko kwibutsa Taiwan ko Ubushinwa bufise ubuhinga buteye ubwoba. Amahano yo mu rwego rw'amategeko yatumye uwahoze akuriye urwego rw'iposita mu Bwongereza asubiza umudari w'icyubahiro yahawe n'umwamikazi watabarutse. Paula Venables yarakuriye iposita igihe abagenzuzi b'amashami yayo babarirwa muri magana baburanishwaga ku byaha bya magendu kubera ko amafaranga yasaga n'ayarigise ava mu makonti yabo. Nyuma byaje kugaragara ko porogaramu ya mudasobwa ahubwo ariyo yari ifite ikosa, ariko icyo gihe benshi mu barabo bagenzuzi b'amaposita bari baramaze gutakaza ibyabo byose kubera ibibazo by'amategeko, ndetse 4 muri bo bariyahuye. Madame Venables ashinjwa kwirengagiza ukwinuba kw'aba bakozi, akanahakana ko mudasobwa zari zifite ibibazo. Ubu noneho n'umwanya w'ikinamico Urunana. Mutesi aribaza byinshi kuri Petero. Nyiramariza n'abana bo babyukiye mu maganya. Byabagendekeye bite? N'Urunana. Niko, nta bwatsi ngo umuhaye iyo nka nikomeza kwabira kante. Bwira ndutiye ngende gutunganya buginga ngo ajye kwiga mama. Kuva ntabonye ibyo nkeneye ngo njye kwiga, nimukoresha imirimo yanyu. Ese uracyaraho nta nubwo wakabye ngo upfa kugenda duti? Ubu ndajya kwiga nta makaye nta n'ikaramu mbwire mwarimu ngo iki mama. Kante, nta dupapuro wagira ngo umumpereye ifashishe.
uretse ko naho nakura izo mpapuro hakundi umunyeshuri ntabwo yigana impapuro yigana amakayi mama. Yego komana. None se igihe ntarabona amakayi aho gusiba ntiyapfa kujyana urupapuro akarwandikaho kante kubona ikayi imwe nabonye nayihaye murumuna we. Sinajya kwiga ntafite amakaye mama. Ubuse mwarimu nambaza ndavuga ngo iki koko? Ariko abo barimu nabo ye ubwo se arabakubaza iki? Bo bayobewe ko ubukene bubaho. Nge ndumva abarimu rero barenganya mama. Nimba babaza umwana impamvu yaje kwiga nta bikoresho afite urumva atari inshingano zabo. Nese aho waberewe wari wabana umuhinzi ujya guhinga nta suka afite. Umuhinzi ujya guhinga nta suka ajyanye se yaba agiye gukora iki? None se ubwo urumva dutewe yajya kwiga nta kayi n'akarama kabagiye he? N'umusanzu ababyeyi batanga kugira ngo turye ku ishuri ku manywa nabo bashaka gutanga ahubwo. Ariko ubundi ndakomeza guta umutwe ngenyine nakubyaye ngenyine. Yewe genda ubwire soko nta bikoresho by'ishuri ufite n'ubundi niwe wayanywereye. Uragira ngo nyikubitire mama? Agukubita asa guhora iki? Si wafashe amafaranga yose nayo nateganyije kugura ibikoresho byanyu akajya kuyanywera. Agomba kuyagarura mukabona ibyo mukeneye byose kugira ngo mujye kwiga. Genda ubimumbwira ibenge mbivuze yankubita. Undi sana bimubwira mumukoye ko yigendeye. Utambwira ko Stefano yagiye kante? Igihe yagendeye. Yego. Akibyuka yacishije amazi mu maso ubundi ahita afata agafuka k'ibikoresho byahita agenda. Ni munyumvira Stefano koko mwakabyara. Nk'ubu uyu mugabo yagiye adakemura ibibazo by'ishuri by'abana kandi azi neza ko ari we utumye iki gihe kigere ibyo bakeneye bidahari koko. None se ubu ndabigenza gute kuko amasaha kujya ku ishuri yageze mama? Ariko Nyiramariza naragowe koko. Harya ubu tujyanye ku ishuri ntibakureka ukaba wiga ntabyo ufite mu gihe nkibishakisha. Zana igikombe nguhe ikindi kiracyarimo mukobwa Jean. Urakoze cyane mukecuru, numvaga kuko akagiye guhera. Erega iby'ababyeyi nabinyuzemo ndabizi wa mukobwa we. Umubyeyi wabyaye afite inzara ikomeye cyane. Nagira wowe Rangwe, nukuri mbere umubyeyi pe byari bimeze nabi. Birye bya Pasikari byari kukuramira wenda gupfa. Erega nama burakindi, ibintu byo guteka simbimenyereye pe. Ariko se ubyize wabiki? Abandi bagabo ko bateka babuza kwitwa abagabo. Bose ko baba bateka no kumbabura wumva baba bahenereza mu mashyiga nkanjye ahangaha. Buriya nanjye iyo mba mfite imbabura mba nahishije kare rwose. Oya Pasika, burya ihenirishiriza ku kiziriko ireshya nacyo. Waba uteka ku mbabura, waba uteka ku mashyiga, uko biri kose ugomba gufasha umugore wawe akabonera ibiryo ku gihe. Ahubwo abure gukira vuba akaza agakora imirimo ye. Ibi rwose ntabwo nzabivamo. Erega namwe hari aho mutigirira impuhwe. Umva Rangwe dadi, tukaba aritwe twishimiye kuba mu bibazo nk'ibi se. Nireba nk'ubu ngubu mufite Muhoza na Nshizirungu bindahekana. Mugize mutyo mukurikijeho undi. Kandi uko mbumva nta n'igitekerezo mufite cyo kuboneza urubyaro. None se kubyara ko ari umugisha w'Imana ni ibintu umuntu yahagarika. Ariko ntubona nkoze gutyo ukagira ngo nyobewe ubwenge bw'uko umuntu yabyara igihe abishakiye mukobwa je. Mumbwirira ahari wowe yakumva mukecuru. Kuko abaganga n'abajyanama b'ubuzima baravuza ariko ntiyumva. Ngiyo mvuze rero yenda kunkuramo iyo kotsa rwose. Ngaho ngo ndashaka ko bamujombagura ibishinge da. Wowe ko bakubwiye ko hariho uburyo bwa burundu bw'abagabo babikozeho iki? Kuki ushaka ko ari nge bajombagura ibyo bishinge ntazi n'igihe bizahagararira? Erega nuko mutajya mwegera bakuru mw'abantu mwe. Uramutse utinya ubwo buryo bwa kizungu hari ubundi nakwigisha bwo kubara imbariro kandi bwagufasha pe. Ko kwa muganga batubwiye ko uburyo bwo kuboneza urubyaro bwizewe hari ubwo twahabwa n'abaganga Rangwe. Aha umukobwa je. Uretse ko ubwa gakondo nta n'umuganga wabutubwiye, ariko hari abo njya numva bavuga ko hari igihe ubwizera bukagutenguha ukabara izo mbariro ukazisanga wasamye. Ariko se urabuhakana hari ubwo wigeze ubukoresha mukobwa je. Aha urubyaro navuye kwa muganga nduboneje Rangwe. Abaganga n'abajyanama b'ubuzima baranyigishije bihagije. Mvaye mfashe uburyo bw'urushinge rw'amezi. Harya nangahe Pascal? Ni urw'abiri cyangwa ni atatu? Utangiye gushidikanya se kandi ugomba kubahiriza igihe cyo gusubira guterwa urundi mukobwa je. Ariko se umugabo yiba mu rugo rwe koko? Urwiba mu utese ubwo kandi urugo rwawe. Urabona muri iyi minsi itambutse yego mfite agashomeri katoroshye. Kandi burya uzarebe iyo umuntu nta kazi afite niwe cyaka kimubana icyorezo. Ngaho urangije uguzanya Nyiramariza sayo kunywera none ukaba utaramwishyura.
nyamukoza byahise nyine naragiye nterura aho yari yarabitse nzi ko ntawe undeba ntabwo nyirashyano kantengwa yari aho ngaho aba yanteye mbonekare. Ikibazo gikomeye yewe ni uko ayo mafaranga yari yabikiye kuzagurira ibikoresho by'abana bagiye gusubira ku ishuri. Kuko bariya abahungu bacu rwose bato barangiza igihembwe ntawe ukigira ikayi ntawe ukigira ikaramu. Ariko Stefa ndakugaye uzi ko ngiye kugendererwa isoni no kugendera nawe nta soni koko uratinyutse ngira amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri ry'abana uzi ko itangira ryegereje koko ariko amashuri sundi n'ibiki njye ko ntize ntabwo nakuze nkubaka nkarongora nkababyara bariya abantu ureba bose nkabarera. Kebya neki njye ko ntize sobo ntabwo nakuze ubu buzima babo nibwo bifuza ko abana bawe babamo. Niba warakuze se rwaje kare akaguha isambu uhingamo akaguha naho wubaka inzu bariya abana bawe nutabafasha ngo bige uzabaha iki uba ugira iki? Isambu yo ni nto ariko nta n'icyo mbaye kuko ndi umufundi ufite gisipiriyanse nditunze ndarya ndambara ndisorera nkisengerera uri umufundi ufite gisipiriyanse koko ubu koko mvuye ku ishuri ejo bundi umaze imyaka ingahe? Ni wowe umaze imyaka itabarika mu gifundi ubu sinkuyobora se Stefa ndakuyobora kubera iki? Si kubera ko nize ariko rero ibyo kunjombege kwasi ntibyarimo bushobo. Oya ngewe iyo umuntu avuze amafuti rwose ndabimubwira. Gusa niba waratinyutse kunywera amafaranga yo kugurira abana ibikoresho by'ishuri warakosheje rwose bikomeye. Ubu se baziga bati badafite ibikoresho ayo se si amafuti none ngo ngushyigikire. Umukino tugiye gukina mwese mwawumvise neza. Ongera udusubiriremo rimwe uko tuwukina ntara. Turakora uruziga tubare kuva kuri 1 kugera kuri 30. Nitugera ku mubare ugabanyika na 3 tusimbuke tuvuge ngo buu. Ngo imibare igabanyika na 3 ni 6, 9, 12, 15. Kusimbuka 3 se ko ni kagabanyika na 3. Tujya ku ruziga rero. Muza wowe igirawe ntabwo uri mu mukino wacu. Kuba kise ntayemo kana nshaka gukina. Wowe utarigeze ujya kwiga se ubwo uzi kubara? Kubara nabizi rero Rinda narandire barabinyigishije. Uzi kubara kuva kuri kangahe kugeza kuri kangahe? Kuva ku 10 kugera kuri 3. Nase ko muntata no kubera iki? Nuko tubeshya ngo uzi kubara kandi ntabyo uzi. Uzi kubara utazi naho bahera babara. Abandi bava kuri 1 bajya ku 10 none wowe uva ku 10 ujya kuri 3. Narame reka twikineye Muzara aradutesha umwanya ahubwo mureke dukora amatsinda y'abazi kubara. Muza ihangane we ntabwo tugushyira mutatwicira umukino. Ubwo tumwajemo nanjye tugakina. Ndetse wemera kujya mu ikipe imwe nawe utazi kubara. Tugakina umukino basi ariko nanjye ngakina. Muzi ko yabwo munyakanya ko gukina n'abandi bantu. Uradutegeka guhindura umukino se kubera iki? Hari ubwo aritwe twakubujije kujya mu ishuri. Ariko ndutira umugome ngure abandi bana kunshiramo ngo dukine. Nuramara guhamagara ngo ume telefone mute. Nushaka kwitware n'ubundi ndabona ari ukuvomerera ku rutare. Kubera iki uvomerera urutare? Ndi bakobwa bose bamagaye nta numwe ukubwiye kaza amakuru ya Petero. Alphonsine yambwiye ngo naragera ku ishuri, Deborah we yarambwira ngo nibayirukana kuko batiga faculty imwe. Nonese ntiwambwiye ko ariwe bakundaga kugendana. Nawe namuvugishije arambwira ngo amaze iminsi atamubona ngo naho yabaga nta kihatuye. Ubu se Petero abaye niba bari mu cyaro ataduhamagara abo bigana ku ishuri bakaba batamubona ubwo turavuga ko abaye. Aba ku ishuri ariko nta kinshaka Beni. Niyo mpamvu yahinduye nimero za telefone nabimbwire akanimukaho yabaga ku buryo n'uwo nzasaba kumundebera atazamubona. None se uko bababajwe n'iki mute? Ariko Beni wowe mwene mama dukurikirana niwe umbwiye gutyo koko utinyuka umbwire ngo mbabajwe n'iki? None se hari ikibi nkubwiye? Sheri wanjye agiye ku ishuri anyange akureho telefone mu bure burundu aho kwifatanya nanjye muri ako kababaro cyangwa ngo unyihanganishe umbwire gutyo. Ubu si ibi nibyo twavuganye koko?
none se niba umuntu atagushaka uramwihambiraho kuki petero se niki kidasanzwe kuri wowe? ubu wibagiwe ibibazo nanyuranyemo na petero koko beni? uribuka ko twakundanye? uribuka ko kuba nari muri kaminuza ari amakosa nakoranye na petero, kandi kuba nararwaye n'iyi fisitire byose ari we? none umuntu waguteye ibyo bibazo byose niwe ugihangayikira? ubwo se urumva nsigaye nafite uwo twasangiye amakosa n'ibibazo ngo dukomeze tubisangire? reka na n'uwaguteje ibibazo wite ku buzima bwawe mute, witekereza aho ugeze ni heza rwose. wabazwe fisitire bwa mbere kandi byagenze neza, n'ubwa kabiri icyizere kirari ariko bizagenda neza maze ukayikira burundu. ubwo se urumva atari cyo gihe cyiza cyo kuba ndi kumwe na petero wanjye twishimira ko nyuma y'ibibazo byose twaciyemo nongeye kuba muzima nakigenda nukira umusozi wose beni? none niba ahisemo kukureka atanaguteguje uramwihomeraho iki? genda umva rwose wamwikuramo ukitangira ubuzima bwawe bushya butarimo petero. ntabwo petero namureka gutyo gusa kuko ndamukunda beni, ahubwo nzajya wambaza ababyeyi b'ikibazo afite. petero arankunda ntiyandeka gutyo gusa. ariko kuki ushaka kwibuza amahoro mute? wowe urumva utari muri hobi byansize? umuntu yahinduye telefone, abantu uzi nabo bamuzi bose barakubwira ko batamuheruka, kandi biga muri kaminuza umwe. ubwo icyo utabona ni iki? simbyumva beni, petero ntiyahinduka gutyo gusa, nzi ko nkunda, nako ubwo bugome ntiyanabunkorera. wiriwe he muza? ahubwo se avuye kubungeraho ko nari namubuze. ubwo yiriwe iryo kwa Rufonse, simba nariho abana bahurira mu gakungu bakina za biye n'ikibariko. wiriwe he muza? ngaho nduti abayiki se ko mbona wibyimbije muko? ubwo bamutimbuye nyine agira isoni zo kubimbwira ngo ntamwongere izindi. ninde wagukubise muza? hanyuma se ko warakaye babaye kema? bane ntibanze ko dukina se. ko mukina iki? ni agakino ko kubara ntarame yabigishije, none ngewe banze ko njyamo. kari agakino ko kubara se mwabaraga ibiki? byasaga ko umuntu aba azi kubara, mwagera aho mwumvikanye akabona kuvuga buu, kandi ngewe ntabyo nzi. none ubwo utashye babyimbaganye udashaka kuvuga ngo nuko banze kuvuga buu. wavugaga buu bamuhembaga iki sera? yewe nimba ari uko banze kuvuga ngo buu rwose ukomeze utumve nakubwira iki? nari kugira ikibazo iyo nsanga warwanye bakaguceka. ubundi se yajyaga iyo aguma hari aho yari guhurira n'abo bana ngo bange ko bakina? si nk'ibyo byose se? cyangwa yanagenda akareka gukina n'abana biga? wajyaga mu bana biga wowe uriga? nonese singakine n'abandi bana. wagiye ukina na bariya bo kwa karya bwite se birirwa baragiye ihene? muri bariya hari uzakubwira ngo bara cyangwa soma bikunanire? cyangwa ukinye na barumuna bawe ubundi byagutwara iki ko mwihagije hano? nonese niwe nzaba mu rugo ntajya ku ishuri papa. ujya ku ishuri se uri uwo kwandi? akazi kawe ntabwo kazi ko ari ako gusigarana barumuna bawe njye na nyoko tukajya kubashakira ibyo murya? nzasigarana na rumwe wanjye kugeza ryasuba. ese ubwo urajya impaka nande muza? nako ni Pascal wakoroheye. iyo mba ntari konsa umwana ngo nguce kurushye muri ayo matama byimbire rimwe. uyu mwana azabona uburenganzira bwe bigenze bite? wowe se ubona hakorwa iki? naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana, ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. gusa mbere kuva muri studio nkubwire ko iperereza rya BBC ishami rikora inkuru zicukumbuye ku mugabane wa Afurika BBCI ku muvugabutumwa wo muri Nigeria TB Joshua ryasembuye kunenga abategetsi mu gihugu kubera kunanirwa guhana cyangwa kuburanisha abayobozi b'urusengero rwe ku mfu z'abayoboke 116 i Lagos. naho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashyizeho minisitiri w'intebe muto mu myaka mu mateka ya vuba y'Ubufaransa, Gabriel Attal, akaba ku myaka 34 abaye kandi umuntu wa mbere ukizwe muri uyu mwanya ari umutinganyi ku buryo bweruye. aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. ugiye mu ishakiro ukandika BBC Gahuza. wakoze gukurikira amakuru yacu rero kuri uyu mugoroba. yarabiwe na Nina Dukunda, twafashijwe na Derek Clark ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. Agenda Prudence Njumba na hejo kwa gatatu ku masaha musanzwe mudukurikiriraho. muraharyana.
Thank you.